Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muratwumvira kuri FM 87.5 kuri radio communautaire de Ruchuru, muri territoire ya Masisi muratwumvira kuri FM 96.6 kuri radio communautaire Amani, muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abakardinali 133 bateraniye kuva kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu muri Chapelle 16 naho bifungiraniye kugira ngo batore mu ibanga rikomeye umushumba mushya wa Kiliziya Katolika. Abakardinali bashobora gutora inshuro enye ku munsi, kabiri mu gitondo na kabiri nimugoroba, kugeza igihe habonekeye uwagira bibiri bya gatatu niyo majwi asabwa kugira ngo papa yemezwe. Padiri Welache Uwamahoro uri mu butumwa mu Bubiligi. Ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabye umutwe wa Sena gukura ubudahangarwa kuri Joseph Kabila wahoze ari umukuru w'igihugu. Mu Burundi amafaranga angana na miliyoni 100 z'amadolari yagombaga gukoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza Burundi na Tanzania yashyizwe mu bindi bikorwa. Kandi bavuga yuko ibikorwa byashyize ko byatanguye mu mpera z'umwaka uheze, ariko murabona ko n'ubatandukanye kiratangura. Nagira amazenya ko bamushyiranaje ko aya mafaranga bari afise traçabilité muri budget. Député Pamphile Malayika ikaze mu makuru ya radio Agasaro Kaburaga. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, abakardinali 133 bateraniye kuva kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu muri Chapelle 16 naho bifungiraniye kugira ngo batore mu ibanga rikomeye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika uzasimbura Papa Francisco witabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko itora rigenda, ku murongo wa telefone ndi kumwe na Padiri Welache Uwamahoro, padiri mukuru uri mu butumwa mu Bubiligi. Padiri Uwamahoro, mbahaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Venuste, muraho neza? Urakomeye cyane padiri mukuru. None iki gikorwa cyo gutora umushumba wa Kiliziya mushya gisobanura iki muri Kiliziya Gatolika? Bisobanura ikintu gikomeye kuko ni umwihariko wa Kiliziya Gatolika, kuko mu ruhererekane kuva Yezu yashinga Petero Kiliziya akamubwira ati ragira intama zanjye, abapapa bagiye basimburana kugeza kuri uyu munsi, kugeza kuri Papa Francisco nyine. Ubwo rero ni ikintu gikomeye kuko ubu twavuga yuko dutegereje umushumba nk'abakirisitu Gatolika, ariko nko mubizi Papa ntabwo ari abagatolika gusa, biragaragara aho agiye mu bindi bihugu. Yaje mu Rwanda muri 90, umwaka ushize yaje hano mu Bubiligi. Ntago Papa ari abagatolika gusa kuko ijwi rye rigera kure. Ubwo rero ariko kubw'umwihariko kubw'abagatolika n'abakirisitu muri rusange ni igikorwa gikomeye cyane. Tukaba turimo no gusenga kugira ngo koko abakardinale bayoborwe na Roho Mutagatifu baduhitiremo Papa Imana yifuza kuri Kiliziya ye. None rero icyo gikorwa gite, batora bate, bimara igihe kingana gite? Ubu rero kuri mugoroba koko nkuko wamaze kubivuga, barajya mu cyo bita conclave, bituruka ku magambo abiri Kilatini cum iabes. Mu by'ukuri bisobanuye icyumba gifunze n'urufunguzo. Ubu rero guhera kuri uyu mugoroba abakardinali bashobora gutora inshuro enye ku munsi, kabiri mu gitondo na kabiri nimugoroba, kugeza igihe habonekeye uwagira bibiri bya gatatu niyo majwi asabwa kugira ngo papa yemezwe. Ntabwo ari 51% nk'uko bisanzwe. Ubu rero bwo dufite abakardinali 133, tugomba kubona nibura wagize amajwi 88-89 aho ngaho kugira ngo byemezwe. Buri mukardinali rero agira uruhare mu gutora, akanarahira avuga yuko atanze Imana aho umugabo kuko yatoye uwo yumva Imana yifuza. Hanyuma rero
bikaba bari bonyine, hakagira n'abagenzura amajwi, n'uwo utabasha guhaguruka ngo yigere imbere ya ritara aho bayashyira, abandi bakaza kuyamutwara, ariko byose ku mugaragaro. N'uwaba arwaye ari mu cyumba cya Sainte Marthe aho baba bari, nawe bakajya kuyazana, ariko atari umwe, ku buryo biba mu mucyo kandi ku mugaragaro, kugeza igihe rero hatorewe agize ubona ayo majwi 2/3 by'abakaridinari bose bahari. Iyo hashize iminsi 3 ayo majwi ataraboneka, icyo gihe bafata umunsi bakongera gusenga, hakagira n'ubaganiriza, umunsi w'ikiruhuko bakongera bagatangira bukeye. Mbese hari igihe babona mbere yo gutora, hari igihe babona icyo kwiyamamaza, uwo mwanya uriyamamarizwa? Mu by'ukuri ntabwo uriya mwanya wiyamamarizwa, ariko hagiye habaho ibyo bita congregation, no kuvuga inama zihuza abakaridinari bakaganira ku bibazo bya kiliziya, bakabona icyo twakwita za priorite, ibyihutirwa. Noneho rero abakaridinari akenshi babaziranye, baba bareba wabasha gusubiza ibyo bikenewe, ibyo nakwita defi, wabasha guhangana nabyo, ariko nta n'umwe wiyamamaza ku giti cye. Ni gutora mu ibanga, umwe agatora umukaridinari wundi, nta n'abamamaza abandi, rwose bikorwa mu ibanga, buri wese agatora akurikije uko umutima umubwira bitewe n'ibibazo kiliziya ifite. Mbese hari igihe byabayeho ko papa atorwa ku nshuro ya mbere? Yewe ntabwo ndi impuguke cyane mu by'amateka yo gutora abapapa, ariko naguha urugero ku bapapa baheruka, nka gutora Papa Francisco byasabye iminsi 2, Benedicto wa 16 yasimbuye nawe yari iminsi 2, Yohani Paulo wa II wo muri Polonye nawe byasabye iminsi 3, Yohani Paulo wa mbere byasabye iminsi 2, Papa Pio wa 11 muri 22 byasabye iminsi 5. Ni ukuvuga ko muri iyi myaka ya nyuma, muri iki kinyejana gishize, ntabwo byigeze birenza iminsi 5, ariko turabizi ko byigeze kubaho mu myaka y'1268, ni kera mu mateka. Byafashe imyaka 3, aribwo abaturage b'abatoraga bita Viterbe mu Butaliyani bafasha abakaridinari, barabafungirana nyine, baravuga bati muzasohoke mubonye papa. Nuko guhera icyo gihe papa wakurikiyeho aza kwemeza yuko ibyo bintu bigomba kuba nyine muri conclave, kugira ngo papa banyuma ntabwo byigeze birenza iminsi 5 muri iki kinyejana cyose gishize kugeza ubu ngubu. Mbese nibihe bibazo bihangayikishije kiliziya magingo aya umushumba mushya wa kiliziya azahangana nabyo? Yewe navuga yuko programme y'umupapa ubundi ni ivanjiri, ni ukwamamaza inkuru nziza ya Kristo, ariko rero kuko nicyo intumwa nibwo butumwa intumwa zahawe na Yezu Kristo. Buri mupapa rero ntabwo twabyirengagiza, biterwa n'igiharimo n'ibibazo bihari. Nk'ubu ngubu naguha nk'urugero, ubu turi mu bibazo by'intambara. Ubona Papa Francisco yavuga ko n'intambara ya 3 iri mu bice bitandukanye by'isi. Ni ikibazo gikomeye kuko kiliziya ntabwo ishobora kwirengagiza amahoro n'agaciro kayo naho abantu bari, kuko iyo nta mahoro nyine birumvikana ubutumwa bwiza ntabwo bushobora kwamazwa. Kandi inkuru nziza ni inkuru nziza y'amahoro. Hari n'ikibazo ntabwo twabyirengagiza cy'uko abantu bagenda batera umugongo iby'iyobokamana, cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba. Nabyo ntabwo twabyirengagiza nk'ikintu gikomeye. Uburyo bwo kwamamaza inkuru nziza bugahura n'ibibazo bihari. Turabona muri no minsi hari amategeko agenda atorwa yo gushyigikira ibyo gukura mu inda, yo gushyiramo ibyo bita euthanasie, kubwira abantu ngo bashobora kwiyambura ubuzima. Hari ibindi bibazo bigenda biza muri kiliziya no mu isi, ku buryo rero bisaba. Papa Francisco nk'urugero yari yashyize nanone imbaraga mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, changement climatique, yanditse inyandiko yitwa Laudato Si. Ni ukuvuga kiliziya muri uko kwamamaza inkuru nziza itirengagije n'ibibazo biri muri sosiyete muri rusange. Ariko abakaridinari bariyo rero nibo mu by'ukuri muri ibiganiro bamaze iminsi barimo barabireba, bakavuga bati uwo twifuza turumva ibi ngibi n'ibi. Hanyuma papa utowe rero nawe ashobora kuza agashyira
imbaraga mu bindi abandi batanatekereje, ayowe mu roho na Roho Mutagatifu n'abandi bamugira inama n'abakardinali bari kumwe. Padiri Welache Uwamahoro, padiri mukuru uri mu butumwa mu Bubiligi, ukaba ufite impamyabushobozi y'ikirenga muri teolojiya. Ndagushimiye cyane kubw'akakanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Nanjye ndabashimiye kandi dutegereje papa, dukomeje gusengera abakardinali ngo bayoborwe na Roho Mutagatifu, tubone papa vuba, umushumba wa Kiliziya Gatolika. Murakoze cyane Venuste. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga muri teritwari ya Masisi, murayumvira kuri FM 96.6 kuri radio communautaire Hamani. Ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabye umutwe wa Sena gukura ubudahangarwa kuri Joseph Kabila wahoze ari umukuru w'igihugu. Araregwa ibyaha birimo ubugambanyi no kwifatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi. Inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma, Jimmy Shukani Bakomera. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Maître Constant Mutamba Tungunga yatangaje ibyo nyuma y'iminsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zisanzwe zikoreshwa na Joseph Kabila ndetse n'ibyegera bye bya hafi, hacicikanye ubutumwa bwemeza ko uyu munyapolitiki yageze mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igice kugeza ubu kiyoborwa n'umutwe wa M23. Akimara gutangaza ibyo, inzego zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahise zifata ibyemezo kuri Joseph Kabila, birimo gufunga imitungo yibarizwa mu murwa mukuru Kinshasa ndetse no mu mujyi wa Lubumbashi. Ku rundi ruhande, n'ubutabera bwa gisirikare nabwo bufatanyije na Minisitiri w'ubutabera bwasabye Sena ku mugaragaro ko yakuraho ubudahangarwa bwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida, ubu akaba yaragizwe senateri w'ibihe byose nk'uko abyemererwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nzego za leta zimushinja kuba afitanye isano rya hafi na Alliance Fleuve Congo, ishyami rya politike rya M23. Mu magambo ya Minisitiri Constant Mutamba Tungunga yagize ati: ndabamenyesha ko mfatanyije n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare kuri uyu munsi twasabye Sena ya Kongo ko yadufasha igakuraho ubudahangarwa bwa senateri Joseph Kabila. Uyu afite ibyaha ndetse n'ibisobanuro byinshi agomba guha ubutabera, kandi ibyo bigakorwa vuba na bwangu. Ntabwo dushobora kongera gutanga ibindi bisobanuro birenze ku byo namwe mwiboneye ubwo yageraga mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila kandi akurikiranyweho ibyaha by'ubugambanyi, iby'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu no kugira uruhare rukomeye mu mitwe y'inyeshyamba. Minisitiri w'ubutabera wa Kongo kandi avuga ko impamvu ubutabera bukurikirana senateri Joseph Kabila ari ukubera ko atubahiriza inshingano ze nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu ndetse no kuba ubu yari senateri hakurikijwe ingingo y'104, 107 n'153 z'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre Joseph Kabila akurikiranyweho ibyaha byinshi cyane. Niyo mpamvu rero duteganya ko Sena yakuraho ubudahangarwa bwe ndetse ikanemerera ubushinjacyaha kwemerera inkiko gukora iperereza rikomeye kuri uru rubanza kandi ikazishyikiriza urukiko rukuru rwa gisirikare. Ibyo ni ukugira ngo umenyeshe igitekerezo rusange ku byerekeranye n'ibyaha bya Bwana Joseph Kabila Kabange. Ibyo byaha birimo ubwicanyi bwakorewe mu burasirazuba bw'igihugu, ubwo bwicanyi bwakozwe mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. quotidiennement dans la partie est du pays, notamment la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Joseph Kabila akaba n'umuyobozi w'ishyaka PPRD yayoboye Kongo igihe cy'imyaka 18, amaze igihe kirenga umwaka wose ari mu buhunzi mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa butahwemye kumushinja kuba ari mu bateza umutekano muke mu burasirazuba, ibintu we n'ishyaka rye bakomeje gutera utwatsi. Ubwo byatangajwe ko Joseph Kabila ari mu mujyi wa Goma, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Shabani Luko Bihango Jacquemain yahise asohora itangazo rihagarika ibikorwa by'ishyaka PPRD mu gihugu hose. Gusa icyo cyemezo cyatewe utwatsi n'abanyapolitike batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo. Aba bumvikanye bavuga ko icyo cyemezo kigamije kubangamira uburenganzira bw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Radio Agasaro Kaburaga, Igoma. Agasaro Kaburaga.
Mu Burundi amafaranga angana na miliyoni 100 z'amadolari yagombaga gukoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza Uburundi na Tanzania yashyizwe mu bindi bikorwa bisabwe n'inama y'abaminisitiri. Byatangajwe na Minisitiri w'Imari mu gihe higwaga umushinga w'ingengo y'imari mwaka wa 2025 na 2026 mu nteko ishinga amategeko. Inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga Thierry Vendayishimiye. Abashinga amateka batandukanye babanje kubaza kubijanye n'amabarabara makuru yononekaye cyane igituma dakogwa ari mu ibarabara rya RN7 riva Bujumbura Jenda kugeza za Makamba na RN5 Bujumbura Nyamitanga asanzwe yerekeza mu ntara nyinshi zo hagati mu gihugu akaba nakunze kwifashishwa na cyane mu bijanye n'ubudandaji. Ibarabara rya RN7 ni ibarabara ryaho rifasha cyane kuko ibarabara rya RN3 ryaheze iri mu bariko bararikora muri iki gihe. Rero ibarabara rya RN7 hariho umugambi uko baza bararitera ibiraka, uwo mugambi warahagaze. Nagira ndababaze ko ari cyo mwamwe araritegekanije kuko iri barabara kuva Bujumbura gushika Makamba ryaraheze ryose. Hano namwe nabonye ko ibarabara rya RN5 Tonso Nyamitanga hari kizokorwa uyu mwaka. Aha kandi abashinga amateka bavuga ko mu gihe ayo mabarabara tokogwa byo byerekana ko leta itiyumviriye neza ku kamaro n'inyungu z'ibicuruzwa bicishwa muri ayo mabarabara. Agomba ndabaza ko bushikiranganzi nimba iri barabara rizoguma uko ryari riri umwaka n'umwaka uza umuntu ngevuge ko mutazuba mwahaye agaciro ibikorwa bikorerwa muri kiya gice na cyane izine buseko iproduce isima aho ikenera kuzana les matières premières iciye mw'iryo barabara mwiyo tronse ikongera no kwekura ivyo ya produce. Aha rero hamwe iryo barabara ryoguma uko riri atagikozwe mu mbabare mvuge ko mutazomwahaye agaciro iyo lokalite n'ibikorerwa mu murakoze. Yishura kuri ibyo bibazo Nestor Ntawontuye umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta yavuze ko leta ibikurikiranira hafi aho igenda isana aho nonekaye kurusha handi. Kubijanye n'ibarabara rya Nyamitanga mu bisanzwe amabarabara yose nk'uko mubizi ndivyo ukunda kakoregwa rimwe kubera uburyo bushobora kuboneka. Turaza rero muri leta tugakora turavye amabarabara akenewe cyane gusumba ayandi cyane yononekaye cyane gusumba ayandi. Ibarabara rya RN7 naco nyene ngira ngo aha Bujumbura Makamba hari ibice biriko birakogwa. Mu gihe rero inama nshinga amateka yariko yiga yongera yemeza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga wimirije, umushinga amateka Pamphile Marayika yarabajije ikijanye n'indarayi izohuza Tanzania, Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na cane igice ca Tanzania n'Uburundi. N'amafaranga ajanye na chemin de fer mwavuze ko amafaranga ari prevu mugabo hari amafaranga umushikiranganje yabanjirije yasinye mu kwezi kwa gatatu 2024 angana n'imiliyoni 100 y'amadolari yo kubaka la phase 2 no kuvuga uruhande rwa Tanzania n'u Burundi kandi bavuga yuko iko byashyize ko byatanguye mu mpera z'umwaka uheze ariko murabona ko n'ubatandike kiratangura nagira amazenya ko umushikiranganje ko aya mafaranga bari afise traçabilité muri budget. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntawontuye yishuye ko ayo mafaranga yashizwe mu yindi migambi nk'uko inama shikiranganje yabyemeje mu nama yabahuje. Harabaye conseil des ministres iravuga yuko bijya byoba birabangiwe ko aya mahera tukaja muri negociation yindi kubera amahera aje mu yindi migambi kubera twabona yuko muri leta byaratevye kandi na les conditions zari ziremereye cyane. Twabona yuko bisaba yuko tugira d'autres négociations bigasaba nuko tugira réorientation de ce projet. Mwamenya ko integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga uza w'ibihumbi 2025 ushira 2026 iherutse kwemezwa n'inama nshinga amateka y'u Burundi yageneye ubushikiranganje bujejwe inyubako n'uburaro amafaranga ngana n'imiliyaridi zirenga 350 z'amarundi, nukuvuga ibicindwi kwijana by'amafaranga yose leta izokoresha muri uwo mwaka uza. Thierry Vendayishimiye, Agasaro Kaburaga,
i Kigali. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Turi kandi kuri YouTube @Agasaro_Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @ukuricheka.com. Kagasaro tugashake kazaboneka, Kagasaro tugashake kazaboneka. Radio Agasaro Kaburaga muri Uganda murayumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Agasaro Kaburaga. Mu mwaka w'1997 umubyeyi wari warahungiye mu cyahoze cyitwa Zaire ari kumwe n'abana be batandukaniye ahitwa Ishanje mu Rugano. Mukarusagara Berancile arashaka kumenya amakuru y'umwana we Nyandwi Norbert atuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana, akagari ka Rubona, umudugudu wa Nyamuko. Numvise icyo kiganiro Agasaro kavuze numva kabiranshimishije kandi nanda nabashimiye ubwitange mugira. Ndagira ngo nyine mu ndangishirize umwana wanjye nabuze. Umwana wawe wabuze ninde? Yitwa Nyandwi Norbert. Wamuburiye he? Namubu twarahunganye turagenda tugeze ahantu mu Rugano rwa Shanji. Yego. None twaburaniye mu Rugano Ishanje muri Kongo. Noneho agendana twagiye ukwacu, wagendana na mukuru we witwa Senderasi Gilbert. Bo ntitwagiye kubonana nyine yagendanye n'uwo Senderasi Gilbert. Baragendana ngo baba mu nkambi y'Itingitingi. Itingitingi nabwo ngo yaje kujya gushaka utwo barya, noneho ngo inkambi barayisenya. Bayisenye amuburugo ariko asigarana na mubyara we bita Ndayambashe. Noneho Ndayambarije nawe ntibagumanye ubwo nyine kuko bari bashenye inkambi, umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe. Yaje kubonana n'umudamu duturanye ahantu ngo kuri Fleuve Zaire. Noneho ngo aho hantu kuri Fleuve Zaire hari n'urusengero rw'Abagatolike. Noneho ngo ari kumwe n'utundi twana twinshi, ngo muzungukazi, ngo bari kumwe n'umuzungukazi, ngo wari wahageze ngo arebe ko yaduhungisha akaduha ubufasha bwo kujya muri Congo Brazzaville. Yego. Nayo makuru nanjye nzi, nayo numvise. Ayo makuru se yarakomeje ku buryo wamenye niba baragiye muri Congo Brazzaville cyangwa se baragumye muri Congo Kinshasa? Oya, ntabwo nongeye kugira ikindi numva. Uwo muzungukazi ntwamenye aho yabajyanye? Ngo yashakaga kubahungisha, niko uwo mudamu yambwiye, ngo kandi ngo hari na ninjoro ngo yananamubonye ninjoro, ariko ijoro ridakabishe. Ariko ntabwo azi izina rye, ntazi n'igihugu akomokamo. Ashwi ntabizi. Gusa yambwiye ngo yari umuzungukazi bari kumwe, ngo ntazi niba yari umugore, ntazi niba yari umukobwa, nuko yambwiye. Nukuvuga yuko ari Gilbert ari na Norbert bose ntabwo wongeye kubabona? Ntabwo bongeye kubabona. Uwo Gilbert ariko we yaraje ari mu Rwanda. Ni nawe wanambwiye aho batandukaniye. We yibereye mu Rwanda. Uwo mugore nawe wambwiye ko yamubonanye n'uwo muzungukazi nawe ari mu Rwanda, yaratahutse nawe. Nose Gilbert yakubwiye yuko inkambi bazisenye Itingitingi hanyuma akaburana na murumuna we? Bahita baburana nyine, ngo sinzi ngo aho yari yagiye kureba utwo kurya nyine. Yego. Hanyuma uwo mudamu watashye uwo mudamu watashye we akubwira ko yamubonye kuri kiliziya, hafi ya kiliziya y'Abakatolika, hafi y'uruzi rwa Kongo? Rwa Kongo. Ngo ari kumwe n'uwo muzungukazi, ari kumwe n'utundi twana, ari kumwe n'abandi bana benshi, ngo bari bahabarunze, ngo bavuga ko bashaka kubahungisha ngo babajyane
muri Congo Brazzaville. None se Madame Mukarusagara kuva icyo gihe kugeza ubu uretse ayo makuru wahawe n'uwo mudamu watashye avuye tingitingi nta yandi makuru ya Norbert wigeze wongera? Oya ntayo rwose ntayo. Ugeze no mu Rwanda nta hantu washakishije mu Rwanda uvuga uti niba batarabajyanye muri Congo Brazzaville buriya yenda barabagaruye mu Rwanda bashyira mu bigo by'imfubyi? Aho nigeze nshakisha ahubwo numvise iki kiganiro gitambuka ku ijwi rya Amerika numva biranshimishije. Noneho mpitamo kugira ngo mbashake nyine Imana ibibamfashirizemo mu munshakishirize. Nibyo turimo dukora, ni ikintu cyiza, ni umugambi mwiza wafashe wo kuza ku ijwi rya Amerika. Niba Nyandwi Norbert yarashoboye kugenda akagera muri Congo Brazzaville, niba ese yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Yari afite imyaka 10. Yari afite imyaka 10. Urumva rero wagize neza kuza kumushakira hano ku ijwi rya Amerika. Umwana w'imyaka 10 yarakiri mutoya, ntabwo abamufashe ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine, n'abana bakeneye kubungabungwa bakitabwaho. Ubwo rero kubw'Imana basanga hari ikigo cyamufashe kikamurera, arabagira neza bamufashe bakamurera akaba kiriho. Niho tuzashakishiriza kugira ngo turebe yuko twamenya amakuru ye. Biraruhije, ntabwo tuzi uwo muzungu wamujyanye ikigo yakoreraga, ntabwo byoroshye, ariko ntabwo hazabura umuntu wanyuze tingitingi, ntabwo hazabura umuntu wanyuze kuri icyo kigo cy'abapadiri b'abagatolika hafi y'uruzi rwa Kongo. Wazabimenya yazatwumva akatubwira ko yamenya ko abo bana bagiye bagana baba muri Congo Brazzaville cyangwa mu kindi gihugu, tugashakirishiriza aho ngaho tukareba icyo twageraho. None yakwibuka navuga abavandimwe be wenda yakora behera aho abibuka? Yego, uhereye kuri Norbert n'abandi. Yego, ndahera ku babyeyi ni ubwo isa ni Senderasi Leonari na nyina ni Beransira Mukarusagara. Noneho abavandimwe be ni Mutuye Maria Lise, Mukarukundo Yvonne, Mukasarasi Martine, ndi Gilbert we n'uwo nguwo bari kumwe. Yego. Noneho na Mukabarisa Germaine, noneho na Bizimana Jean Leonari. Undi we Isingizwa Robert yari muto, yari afite nk'amezi 7 ariko yaba yibuka nyine ko nari narabyaye undi. Akaba yarigaga ku kigo cyaho bitirubona ku Isadara, bakundaga kwita ku Isadara. Noneho icyo gihe ubu ngubu turi mu karere ka Ruhango, ariko icyo gihe noneho hari commune Kigoma, prefecture Gitarama. Ubu noneho turi mu karere ka Ruhango, Bweramana, umurenge wa Bweramana. Yego, aho ngaho ntabwo yahamenya, azibuka yuko yizira ubona, abo ntiyahamenya. Icyo azibuka nuko yari umwana ujya kwigira ubona, azaba yibuka ko Rubona yari iri muri Kigoma. Niba muri kano kanya akumva ariho, akaba kumva umuhaye amakuru yo mu Rwanda, uyo yabaye shikibe n'abarumunabe ariho n'abakuru be ndetse ariko niba kumva muri kano kanya mubwira ijambo ry'umubyeyi, nicyo ushaka kumubwira? Niba nyumva rwose nk'umubyeyi we, anyumve ko tumushaka cyane kandi tukimukunda, tumwifuza, tumubonye twanezerwa, ko rwose aramutse aho ari atwumva yanabitumenyesha cyangwa se akabicisha no kuri iyi radiyo tukamenya ko akiriho. Urakoze cyane Mukarusagara Beransira kuba warizeye ijwi rya Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga waracyumvise ukavuga uti nanjye ndashaka kuza kugira ngo mufashe mushakishirize umwana wanjye Nyandwi Norbert. Mwatandukaniye ishanje mu Rugano, ariko aza gutandukanira na mukuru we itingitingi. Ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana. Nanjye ndabashimiye cyane, mugira amahoro ya Nyagasani.
urakoze cyane. Ni hano dusoreje aya makuru ya radio Agasaro Kaburaga. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.